Týmto vítam, milá Tatiana. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupom cirkvi a pred cirkvou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. I've been waiting for the moment to arrive. Come stand with me down under the stars at night. Come look with me from where I stand. You can see most everything. And I've been waiting for the moment to arrive. I was waiting for the moment to arrive. I was waiting for the moment to arrive. I wouldn't miss it for the world. Tatiana, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nakoľko časti sa rozbije tento tanier, sa hovorí, že toľko detí budete mať. Ale budete ich musieť spolu vychovávať. I gotta let everybody know what's going down. What's